turabashuhuje mu izina rya Yesu. Abadukurikiye kuri Bisobanuro TV, Imana ibaha umugisha muri iki gitondo, Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu. Amazina ni Hakizimana Bosco, igitoki cyo mukwe. Kibisanzwe tugiye kuganira ijambo rivuga ngo aho bagusize Imana izihagukure. Aho bagusize Imana izihagukure. Turongera twiga ijambo rivuga ngo ese umwami wa Isirayeli ateye nde? Ese umwami wa Isirayeli ateye nde? Isirayeli rero ni iki? Isirayeli ni weho. Isirayeli ni weho. Urashaka umuntu uteye, urashaka ahantu ikibazo kiri, urashaka ahantu byapfiriye, urashaka ahantu icyatumye utakira umugisha. Isirayeli ese uteye nde? Ni intumbi y'imbwa, ni imbaragasa. Rero Imana ibaha umugisha, Imana ibashigikire mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga Imana kuri uyu munsi. Mana data wa twese, Mana turi imbere yawe, turi imbere y'ubwiza bwawe, izina ryawe nirishimwe. Turi imbere yawe muri iki gitondo, tuje imbere yawe tuje kugushaka mu izina rya Yesu. Dusengeye ijambo ryawe, ijambo ryawe rirera, ijambo ryawe rirakiranuka, ijambo ryawe ni umutsima utera imbaraga, ijambo ryawe Mana nyiringabo, Mana Isaka na Yakobo, izina ryawe nirishimwe. Rekuza uganze, rekuza wesha icyubahiro, izina ryawe nirishimwe. Dusengeye ubwoko bwawe burukumvira ijambo, turarisengeye mu izina rya Yesu. Reka uzuganze wihesha icyubahiro uyu munsi wa none, bimenyekane ko kuri Imana. Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Imana itari Bayali, Imana itari Dagoni, Imana itari Nyabingi. Uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Reka uzuganze wihesha icyubahiro, izina ryawe nirishimwe. Amen. Rero turabashuhuje nanone, nibisanzwe na Hakizimana Bosco, igitoki cyo mukwe, kuzatubagezaho ijambo ry'Imana 5 Turabashimiye rero. Turasuhuza Ange uri muri Amerika, turasuhuza Devota uri muri Amerika, turasuhuza Papa Ansa uri muri Canada. Turabashuje mu izina rya, ni ukuvuga ngo hari ibyagucanze, hari ibyakuyobeye. Yewe muvyeyi we, umaze igihe kirekire uri kunyura mu mahwa, umaze igihe kirekire hari ibyanze. Fata imbaraga z'Imana, fata ubutabazi bw'Imana, fata umugisha Imana iguhaye. Hari ibyaguhambiriye, hari ibyagukanyaze, hari ibyatuma utagira amahoro. Uhereye umunsi hari icyo Imana igiye gukora. Uhereye umunsi ndumva ari icyo Imana igiye gukora. Akira umugisha iguhaye, akira amahoro y'Imana, akira ubutabazi, akira kurengerwa n'Imana. Uhereye umunsi mbonye Imana iri kubohora, mbonye Imana iri gukiza mu izina rya Yesu. Ese umwami wa Isirayeli ateye nde? Ni intumbi y'imbwa, ni imbaragasa. Ngaho Uwiteka Imana naza kuburanira, akubera umucamanza. Fata imbaraga z'Imana, fata imbaraga Imana iguhaye, fata ikigeragezo cyakunaniye ugiteka imbere y'Imana, fata ibyakuyobeye, fata ibyakuyobeye bizanye imbere y'Imana. Yewe muvyeyi we, yewe mukobwa we, ndi kubona ari ikibazo umaranye imyaka n'imyaniko byaraze. Hari ibyakuyobeye, hari ibyaguhambiriye, hari ibyatumye utakira umugisha. Zonenengeya habwa icyubahiro. Fata imbaraga z'Imana, fata igitangaza cy'Imana. Mbonye Imana ibohoye, Imana ibohoye ubuzima bwawe, mbonye Imana ikoze igitangaza. Yewe muvyeyi we, yewe mukobwa we, yewe mugabo we, uhagaze ku musozi byarakuyobeye, uhagaze ku bigeragezo ndetse nta mahoro ufite, nta mutekano ufite. Fata imbaraga z'Imana, Imana iguhaye umugisha, Imana ikoze igitangaza. Uhereye umunsi nubwo byanze, ijambo ry'Imana muri Zaburi riravuga ngo hareka hari ibyiringiro yuko igiti gitemwe cyakongera kigashibuka. Akira gushibuka mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro, Imana yagarutse. Ntakuri Imana itakura umuntu. Wa muvyeyi we, aho Imana ikuvanye ari igisuzugura Imana ikukuyeho. Uhereye umunsi ngiye kubona ibendera Imana imanye ku buzima bwawe. Umaze igihe kirekire ufite urwandiko rukurega, ari inzandiko Imana ishwanyaguje ku buzima bwawe. Zamura ibiganza uhereze Imana icyubahiro yuko ari icyo Imana ikoze, kuko ntakuri Imana itakura umuntu. Icyo
icyobo bagusizemo Imana ikigukuyemo. Fata imbaraga z'Imana, fata ubutabazi bw'Imana mu izina rya Yesu. Zonenengeya bwira Imana ikibazo ufite kugira ngo Imana izigusanga, kugira ngo Imana izigutabara. Rero wa mubyeyi we pfuka musenga Imana. Numara gusenga Imana hari uburwayi Imana iragukiza, hari uburwayi Imana igiye kugukiza. Uhereye munsi fata imbaraga z'Imana, fata igitangaza mu izina rya Yesu. Mbonye Imana ibohora, mbonye Imana ikiza. Imana iragukijije. Ufite uburwayi buri mu nda yawe umaze igihe kirekire uri kuribwa mu nda, mbonye Imana igukijije. Fata imbaraga z'Imana, fata igitangaza uhereye munsi. Hari ibyo Imana ihambiye, hari Imana ibohoye ubuzima bwawe. Ahantu bagusize Imana irahagukuye. Ndetse umutezi ko asize umwuka avuga ngo hazaca uwambaye, hazaca uwambaye, uwambaye kandi aberewe. 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 Hari ibyakuyobeye wa mubyeyi we, hari ibyakunaniye, hari ibyo urebesha amaso yawe ugasanga impande no hino, ugasanga ni ibigeragezo, ugasanga ni intambara. Ndetse mu yandi magambo fata imbaraga z'Imana, fata igitangaza, fata ibyakuyobeye, fata umugisha Imana iguhaye. Ongera umufate, ongera uwakire mu izina rya Yesu. Imana yagukijije ubu burwayi maranye iminsi. Fata ubu burwayi Imana igukijije. Fata imbaraga z'Imana, fata kubohoka mu izina rya Yesu. Ari amaguru yombi umaze iminsi urwaye, umaze igihe kirekire uri kuribwa amaguru. Yesu Baba zonenenge yahabwa icyubahiro. Umaze iminsi urwaye, umaze iminsi uri kuribwa amaguru, umaze iminsi byarakuyobeye, ariko hari Imana ivuga, hari Imana ivuga, hari Imana isoza amasezerano. Mbonye Imana y'amahoro igukijije amaguru. Kabiri wa mubyeyi we, mbonye ntangiye kwaka muri aya materaniro. Imana y'amahoro hari ibyo bakanyeze ku buzima bwawe Imana igiye guhambura. Uhereye umunsi fata imbaraga z'Imana, fata ibyanze ku buzima bwawe, hari ibyakuyobeye. Uhereye umunsi Imana izanye inzira ahantu zidakwiye, ahantu hatari hari inzira Imana irazizanye. Imana fata inzira mu izina rya Yesu. Hari ibyakuyobeye kuri uyu munsi, fata igitangaza cy'Imana mu izina rya Yesu. Nshaka kugira ngo wowe dukurikiye kuri Bisobanuro TV, fata imbaraga z'Imana, fata kubohoka, fata gukira mu izina rya Yesu. Mbonye ari inzira wari ukunyuramo, inzira wari ukunyuramo yanduye. Mbonye wari kunyura mu nzira, iyo nzira harimo amahwa mu izina rya Yesu. Fata igitangaza cy'Imana. Mbonye Imana ibohora, mbonye Imana ikiza mu izina rya Yesu. Wa mubyeyi byarakuyobeye, uri mu rugo ariko urugo rurimo nta mahoro, ururimo ariko uri mu bigeragezo, ururimo ariko uri mu mahwa, ariko ijambo riravuga ngo ntabaza gutabara mwereke ibikomeye, mwereke ibyo utabasha kubona. Hari ibyakuyobeye, hari ibyakunaniye. Yewe wa mubyeyi we, hari Imana ibohora, hari Imana ikiza mu izina rya Yesu. Akira ibyanze, akira ibyakuyobeye mu izina rya Yesu. Uhereye munsi fata imbaraga z'Imana, fata ubutabazi bw'Imana mu izina rya Yesu. Zonenengeya Imana y'amahoro. Imana irambwiye nkubwire ngo wowe dukurikiye kuri Bisobanuro TV, akira umugisha Imana iguhaye. Yuko nta mugisha wari ufite, wari ukugenda ukabona byakuyobeye, ndetse byagucanze, ndetse wareba ugahamagara akabura umuntu wakwitaba. Imana y'amahoro iragarutse. Hari ibyo Imana ije gusenya kuri uyu munsi, kuri iyi tariki. Fata imbaraga z'Imana, fata igitangaza. Nubwo byari byanze, nubwo byari byakuyobeye, yewe wa mubyeyi, mbonye Imana ikoze imirimo, mbonye Imana ikoze igitangaza. Umaze iminsi ubabaye, umaze iminsi uhangayitse, nkubwiye ngo nta kuri Imana
itakura umuntu. Nubwo uri mu butayu, nubwo uri mu bigeragezo, hari Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Akira umunezero w'Imana, akira ubutabazi mu izina rya Yesu. Renebo, Imana y'amahoro izi gusange, izi gutabara. Wa mubyeyi we umaze igihe kirekire byara, umaze igihe kirekire byarakuyobeye, umaze iminsi byaragucanze, nta cyerekezo ufite, nta mahoro ufite. Ariko umutezi kwasize umwuka avuga ngo hazaca uwambaye kandi azaza aberewe. Mbese ese uriteguye? Niba witeguye, hari icyo Imana igiye kugukorera. Senga Imana ikora igitangaza. Ibyo bahambiriye ku maguru yawe, ibyo baguhambiriyemo, Imana ibitesheje agaciro. Renebo, izina ryawe nirishimwe. Mbonye Imana ibohoye, mbonye Imana ikijije, Imana ikijije uburwayi umaranye igihe kirekire. Mu gicuku hagati hari ibyakuyobeye, waraye ukurira muri iri joro, waraye uhangayitse, ndetse wasenga ukabona ni ibibazo, ukabona ni ibigeragezo. Zonenegera, bwira Imana y'amahoro iri kugushaka ikakubura. Uhereye umunsi mbonye Imana ibohora, mbonye Imana ikiza mu izina rya Yesu. Renebo, urakoze nyiribihe, urakoze kubohoye umubyeyi, urakoze kubohoye umukobwa, urakoze kubohoye umusore, urakoze Mana, urakoze. Ongera usingire umugisha, ongera usingire ibyanze ku buzima bwawe, ongera ubyakire mu izina rya Yesu. Nubwo byakuyobeye, nubwo ari byaguhambiriye, nta kuri Imana itakura umuntu, nubwo ari ikibazo, nubwo bikomeye, ijambo ry'Imana ryongere rikugaruke bundi bushasha. Ndetse umaze iminsi ufite ikintu gisa n'ikibazo. Renebo, urakoze. Mbonye Imana ibohora, mbonye Imana ikiza abarwayi. Imana yagukije wa mubyeyi we. Imana ari amacumu gamaze isigari gucumagura mu nda yawe. Imana yabaye ni Imana igukijije ku burwayi umaranye iminsi. Renebo, Imana y'amahoro igaruke bundi bushasha. Imana izisobanura mu izina rya Yesu. Nubwo hari ibyakuyobeye, nubwo hari ibyagucanga, Renebo, akira umugisha w'Imana, akira ubutabazi bw'Imana. Ngiye kubona, mbona muri aya materaniro turimo, ngiye kubona mbona iyerekwa riteye gutya. Mbona umuntu uri kuribwa umubiri wose, mbona ari kurara yishimagura, mbona umubiri uri kuribwa cyane. Imana y'amahoro irambiye nkubwire ngo uhereye umunsi, nubwo hari ibyo bakanyaze ku buzima bwawe, ariko ijambo ryongeye kukugarukaho riti humura, Imana iragukijije. Renebo in style, Renebo in style, Imana iragukijije mu izina rya Yesu. Fata imbaraga Imana iguhaye, fata ubutabazi Imana iguhaye mu izina rya Yesu. Imana irakubohoye, Imana irakuzituye. Aho bagusize ni Imana ihakuva. Renebo in style, akira ubutabazi bw'Imana, akira kurengerwa. Mbonye Imana ibohoye, mbonye Imana igukijije mu izina rya Yesu. Renebo in style, mbonye Imana irongeye iragarutse. Nubwo ari umugisha wanyazwe, nubwo ari ibintu byinshi byagucanze, ariko Imana y'amahoro irongera iragarutse. Hari ibyo Imana ije kudiha. Imana y'amahoro yongera igaruke, igira ibyo isobanura. Izi nzandiko ziri ku buzima bwawe, izi nzandiko bari gutanga ku buzima bwawe kugira ngo ufatwe. Yewe wa mubyeyi we, hari gereza Imana ikuye ku buzima bwawe. Mbonye umubyeyi Imana ikuriyeho gereza, mbonye umubyeyi Imana ikuriyeho gereza. Renebo, Imana y'amahoro wakiriye umugisha, kuko Imana igukuriyeho gereza. Imana y'amahoro iragushigikiye, irakurengeye mu izina rya Yesu. Renebo, hari ibyo bakanyaze, hari ibyo baziritse mu izina rya Yesu. Akira umugisha, akira umunezero mu izina rya Yesu. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riboneka muri Yobu 6 umurongo wa mbere. haravuga ngo
ndibeshe kadusome Zaburi ya 40 umurongo wa mbere haravuga ngo nategereje Uwiteka nihanganye antegera ugutwi yumva gusenga kwanje kandi yankuye mu rwobo rwo kurimbuka ashira tugiye gusoma ijambo ry'Imana riboneka muri Zaburi 40 haravuga ngo nategereje Uwiteka nihanganye antegera ugutwi yumva gusenga kwanje kandi yankuye mu rwobo rwo kurimbuka ankura mu byondo by'isayo. Imana y'amahoro itugirire neza. Hari icyo bagusizemo Imana igukuyemo, hari icyo bagutabyemo Imana ije kugukuramo. Renebo akira amashimwe Imana iguhaye wa mubyeyi umaze iminsi uri kuribwa, umaze iminsi uri kwishimagura. Hari icyo bagusizemo Imana igukuyemo. Renebo Imana y'amahoro ikugirire neza. Imana y'amahoro igusange gutabare. Imana y'amahoro hari icyo bagusizemo bagutabikamo Imana igukuyemo. Hari ibyondo bakugaraguyemo Imana igukuyemo. Imana y'amahoro Imana iguhaye gushima. Akira amashimwe y'Imana, akira ubutabazi bw'Imana, akira umunezero w'Imana, akira ubutabazi mu izina rya Yesu. Renebo imisitari akira umunezero, akira ubutabazi Imana iguhaye, abyakire mu izina rya Yesu kuko n'Imana ibiguhaye. Kuko akira mu izina rya Yesu, ongera ubyakire, akira uyu mugisha mu izina rya Yesu. Renebo nubwo byagucanze, nubwo ubona bikomeye, ariko hari Imana ivuga bikaba, Imana isoza amasezerano. Renebo kore bwira Imana ikibazo ufite, ikibazo umaranye iminsi. Bwira Imana uhereye umunsi, wumve ko ari Imana ikoze, wumve ko uhereye umunsi icyari gihambiriye amaguru yawe yombi yuko ari Imana ikoze. Imana ikugirire neza, Imana igutabare, Imana igushyigikire. Ndumva ari Imana igiye gukora, ndumva ari Imana igiye kubohora mu izina rya Yesu. Renebo Imana y'amahoro ikugirire neza, Imana igutabare mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kongera gusoma ijambo ry'Imana riboneka muri Yobu 6 umurongo wa 8 haravuga ngo icyampa Imana ikampa icyo nifuza, icyampa Imana ikampa icyo nsaba. Renebo imisitari Imana y'amahoro igwica wifuza kuri uyu munsi. Imana y'amahoro yongere kurengera, Imana y'amahoro yongere kugaruke. Imana y'amahoro ari ibyo waranyazwe ibintu byinshi, ariko nta kuri Imana itavana umuntu kandi nta Imana itagukura. Renebo imisitari mbonye Imana ari Imana iguhaye, mbonye ari Imana isize mu biganza byawe, mbonye Imana ikoze imirimo. Ntegereza Uwiteka wihanga yuko ari Imana igiye gukora. Imana igiye gusubiza umuntu wasenze Imana. Umuntu wasenze Imana azabona Imana. Umuntu wasenze Imana azatungwa n'amashengesho. Umuntu wasenze Imana mbonye Imana y'amahoro ari ikintu igiye gukora. Renebo Imana y'amahoro yongere kugarukeho, yongere isane ibyanze ibyasenyutse. Mbese mu yandi magambo, ese umwami wa Isirayeli ateye nde? Ni intumbi y'imbwa, ni imbaragasa. Ibyari bihambiriwe amaguru yawe yombi mu izina rya Yesu. Renebo imisitari biri mu ijambo ry'Imana iri dusomye riboneka muri Samweli wa mbere 24 umurongo wa 15. Ese umwami wa Isirayeli ateye nde? Ni intumbi y'imbwa, ni imbaragasa. Bwira Uwiteka kurwanire, ngaho Uwiteka naza mburanire ambere umucamanza. Renebo imisitari wumve ko ari Imana igiye gukora ku buzima bwawe, wumve ko Imana igiye kubohora. Renebo imisitari Imana y'amahoro ari ibyo bakanyeze ku buzima bwawe. Akira umugisha wari warafunzwe ku buzima bwawe, Imana igiye kuwufungura. Akira umunezero, akira ubutabazi mu izina rya Yesu. Renebo imisitari akira umugisha, akira umunezero, akira ubutabazi. Wongera wakira uyu mugisha, akira mu izina rya Yesu, akira mu izina rya Yesu. Renebo imisitari Imana y'amahoro ikugarukeho. Imana y'amahoro amarira
Imana iraguhoze. Aya marira Imana y'amahoro yongere igaruke, yongere Renebo Imisitari akira umugisha, akira ubutabazi mu izina rya Yesu. Humura rero, Imana igutabare, Imana igushigikire kandi kwambika imbaraga. Nukuri ntakuri Imana itakura umuntu, nta Imana itakugeza. Nukuri nubwo ubona byakuyobeye, nubwo ubona byagucanze, ariko hari Imana y'amahoro, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, Imana ya Daniel, Imana ya Abrahamu. Nukuri pe, Imana y'amahoro. Nimba warasenze Imana ikaba uhagaze ku munara, ijambo ry'Imana ngo nzahagarara ku munara ndindire icyo Uwiteka yamvuzeho. Rindirira ku munara. Ese uhagaze ku munara ntabwo wateshwa, ntabwo umuriro wavuyeho, ntabwo waba ugitegereje, ndetse ese wacitse intege. Uyu munsi Imana y'amahoro yongere gusanga, yongere gutabara, yongere gushyigikira, yongere kurengera, yongere gutabara mu gicuku hagati. Imana isigusanga, Imana isikugirire neza mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ibagirire neza kandi batabare. Mbonye abantu babiri bafite indwara yo kuva, turi muri aya materaniro. Uwo muntu Imana yambwiye ngo mubwenge Imana iramukijije. Kabiri, Imana y'amahoro ikijije umuntu urwaye umugongo ukumva uracitse cyane. Imana y'amahoro irambwiye ngo uyu munsi wa none hari icyo Imana ikoze, ntiyakire gukira kuri uyu mugongo. Imana iramukijije. Hari undi Imana ikuriyeho urupfu, hari undi mudamu Imana ikuriyeho urupfu. Renebo Imisitari, Imana y'amahoro irakurengeye, iragutabaye, iragushigikiye mu izina rya Yesu. Mbonye Imana ibohora, mbonye Imana ikiza mu izina rya Yesu. Tugiye gusengera abarwayi, tugiye gusengera abantu bafite ingo zanze, ingo ziri ku musenyi. Mbonye abantu batatu bari basenye vuba byihuse, ariko Imana y'amahoro irambwiye nkubwire ngo weho wari ugiye gusenya vuba byihuse, ni Imana ikubakiye inzu yawe. Imana yubatse ku rutare. Imana y'amahoro irakurengeye, iragutabaye kandi humura, Imana iri kumwe nawe. Ntakuri Imana itakura umuntu. Mu bantu Imana irengeye, nawe Imana irakurengeye. Akira umunezero, akira ubutabazi mu izina rya Yesu. Amen. Kadusenge rero. Murakoze kubw'ijambo ry'Imana tumaze kumva. Mana yacu, Mana Data wa twese, Mana turi imbere yawe dusengeye abarwayi mu izina rya Yesu. Renebo Imisitari akira Mana, tugusize mu biganza aba babyeyi bubatse ingo, kandi izi ngo zikaba zigiye gusenyuka, zikaba zubatse ku musenyi. Muteze kwasubiza umwuka avuga ngo hazaca uwambaye kandi azaba aberewe. Mana muba aho bazaca kandi bakaba baberewe, natwe tuzabe tuberewe muri ibyo bigeragezo Mana bigiye kuza. Natwe Mana turasenze cyane kugira ngo natwe tuzahace twambaye mu izina rya Yesu. Turabasengeye rero, dusengeye n'abarwayi, turabasengeye mu izina rya Yesu. Nibakire umugisha, nibakire amahoro, nibakire umunezero. Mana Data wa twese tugusaba icyo ugatanga byinshi, ni mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.